Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтөө каналынын катталуучулары. Бүгүн 12-июнь 2021 Өзгөн районуна караштуу Куршап айылындагы мал базардабыз. Бүгүнкү чыгарышта Куршап мал базардагы чыккан аттарды, бей байталдарды жана ошондой эле саануй, кунажын, бука, эркек топокторду бир чыгарыш кылып чыгармакчыбыз. Бүгүн негизи базарда бир аз азыраак, азыр ошол катар бир четтен сурап бааларын канча болуп атат, ошол боюнча силерге маалымат берген аракет кылабыз. Азыр ушул бир четтен катар сурап кете берели. Каналга жаңы көрүүчүлөр болсо, каналга катталып, лайк басып, колдоп турсаңыздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрүп турасыздар. Катар бир сөзсөйл. Ака канча деп атасыз? 110. Жашыча? 5 асы. Улаг бар онунга? Улаг бар. Бою канча чат? 50ден жогору. 150ден жогору чат экен. Базар канча сурап атат? Ар кандай сурап атат? Базар ар кандай сурап атат дейт. 5 асы экен. Сатылабы? Сатылбайт. Ака канча деп атасыз? 130. 130. Жашыча? Жашы мал кышты койду. Мындан кышты. Жарелек. Ишин жарелек экен мына караңыздар. Базар канча сурат ага? 90. Базар 90 сураптыр. Ишин жарелек экен бу. Мына караңыздар. Катар эми сочно окуман. Өкөм, сатылабы? Кимдеги? Тақалат дейт. Мумкин эмес экен. Салатка сатасыз. Ассаламу алейкум. Сатасызбы? Канча дадыңыз? 90? 90 миң сом. Иштин атыбы? Рабочий. Бышты. Бышты экен мына. 90 миң сом кем ордот экен. Канча сурады базар? Базар канча сурады? 80 алынган. Кем бар да? Эми 90да кем бар? Киши чай пул берсе бересиз буюрса. Чай пул берсе беребиз дейт мына. 2 мурун алгансыз. 2 мурун алып, багылып, эме болуп мына бир аз. Көрүңүздөр. Көрдүм эле. Канчада сага? Assalamu alaikum. 85 миң сом. Кунан окшойт. Кунан 85 миң сом дейт. Базар канча сурап атат? 72-73 сурап атат. 72-73 сурап атат экен мына. Азыр арттан дагы көпчүлүк ушундай айландырып тартып койду да. Бир айландырып тартып койду. Көрүңүздөр мына. 80 миң сом болот экен. Ака канча деп атасыз? 90 миң сом. Жашыча? Бышты. Базар канча сурат ага? Сурайлык. Наркынсы кунан же байталбы? Бышты. Канча ага? А? 80 миң. Муну сурадыбы? Сурайлык. Бышты экен. Базар сурайлык дейт. Ал ушул жерде катар бей байталдарды чекеден сурап кете берели. Мына бей канча болот кулун? Кулуну менен алейкум ассалам. 100. Кем var? Кем var? Кулун эркек бургачы? Бургачы. Бургачы. Birinci balası mı? Birinci balası eкен машалла. Базар канча сурап атат? Bazar 85 lira oldu. 85 сурап атат. 100 de oldu. 100 деп атат, жакшы. Базарды жерсиң. Аз катар. Канча болот а? 100 кем var. Канча сурап атат базар? 85 сурап атат. 85 сурап атат экен базар. Бей экен. Kam kaça dotasın beyler? Oldu 300, 80. Beklensi mınansı 100, narkınsı 80 min so'm ekan bundan. Qachon tuvan beyler? Bışta. Ular yaşıyorlar. 4'tüm da 3'tüyle tuvan beyler ekan, qısırlar. Yaxşı, azım nereden? Tay qancha bo'ladi tay? Ha? Qancha bo'ladi tay? 45. 45 ming so'm. Qancha so'rayapti bozor? So'raylik. Urg'ochi erkakmi? Erkak tay ekan.
Taylar qanchadan bo'ladi aka? Sonni. Taylar 45. Siz 40 tadasiz. 45. Erkek burg'ach? Burg'ach tay. Sizga Urg'achcha. Siz 40 tadasiz. 40 to'g'ri. Qancha bozor so'radi u? So'raydi, savdo yo'q. So'rab aytadi. Savdo yo'q. Savdo yo'q deydi, bozor so'rab aytadi deydi. Nereden qatar? Tay qancha o'tadi tay aka? 48 deb turamiz. 48 o'tasiz. Qancha so'rashadi? 40 ming so'rashdi. 40 ming so'rashdi. Na, 40 ming so'rabdi, berib beribdi. Tay ekan. Hozir biz shu qator emas. San uylarni so'rab o'taylik, san uylar qanday bo'ladi bugungi bozor Qurshapda? Shu chetdan bir so'rab ketaylik. Assalomu alaykum. Qancha o'tasiz aka? 75 ming so'm. Qancha so'radi bozor? 85 so'rayotadi. 85 so'rayotadi. Torpog'i erkak ekan. Qancha olasiz aka? 3-chi olasiz. Sütüchi? 8 litri bor ekan. Jo'sh tepmay turgan yaxshi uydi. Naqadar savob qancha bo'ladi? 80. 80. Torpoq erkak burg'achi? Erkak. Qancha olasiz aka? 3 olasiz. Sütüchi? 6 litr sütü var ekan. 6 litr sütü var deydi. Görünsüz. Hozir shu qator nerede dag'am no, jangida tug'ilgan torpog'i bilan salmi bor ekan. Ko'raylik. Salmi qancha bo'ladi? 75 turboja. Erkak. Jangida tug'ilgan o'xshaydi. Jangida tug'ilgan erkak, torpog' erkak. Qancha olasiz? Birinchisi. Sütüchi aka? Sütü qancha sütü var? 5 litrgacha sütü var ekan. Sarı geçmiş. İçeriz. Assalomu alaykum baba. Qancha dodasiz? Bog'lashmoqda. Ha, Bavolta bor. Qancha berishdi? Bilmadim. Bilmaysiz. Dengizi torpaq qancha olasiz bilasizmi? Birinchi olasiz. 7 eurodan. Urg'ach 67 eurodan. 67 eurodan ekan. Sütüchi? Qancha süt var? 2 litrday var. Açıqını aytqancha 2 litrday süt var deyib buyursa. Yaxshilarimiz olsun. Ne demday, böyle çoğurak yaxshi uyucu bo'lib so'rab beraylik. Semiz sağ ekan. Qancha bo'ladi ekan sağ? 80 ming bo'ldi. 80 ming so'm. Bozor qancha so'radi? 70 to'g'liq bilan so'radi. 70 ming to'g'liq so'radi. Torpog'i urg'ach ekan. Qancha olasiz aka? 4-chi olasiz. Sütüchi? 13 litr sütü var. Sütü ekan, 13 litr sütü var deydi. Assalomu alaykum. Transplantatsiya. 13 litr sütü var deydi. Hozir olib. Alat emas. Shu parodda o'xshaydi. Qaysi parodda mallar abi? Bishkekniki. Qancha dotasiz? 60 o'zi. 60 ming so'm ekan o'zi. Narximiz-chi? 80. 60-80 dolar. Bular bozkisi qanday? Bunlarni qachirib qo'yganmiz. Bunlar qo'dan qochqanday? 80 ming so'm. Narxisi 60 ming so'm kem bor. Sanu qancha bo'ladi? 80 kam bor zaten. 80 kam bor. Qancha berishdi? 73, 74 beryapti. 74. Qancha olasiz? Ha? Qancha 3-chi olasiz aka? 3-chi olasiz ekan. Torpog'i urg'ach ekan. Urg'ach aka. Sütüchi? 5-6 litr sütü var ekan. Nasıl qatar? Neyse bozor boshda juma solishtirmalı o'rta. Baba qancha oldi soni? 90 ming so'm. Sütüchi? 10 litr sütü var ekan. Torpoq erkak burg'achi bor? Burg'achi. Qancha olasiz? 3-chi? 3-chi bolasi ekan. Hal chiqanlar qanchadan bo'ladi? 80 ming. Qancha so'rashadi bozor? 65. 65. Torpoq erkak bu? Torpoq erkak ekan. Can açmagan ha? Birinchi olasiz. Sütüchi? Sağ ko'rmadingiz. Sağ ko'rmadim dedi.
Burç. 70. Torpoğu erkek. Torpoğu erkek eken. 3 litre sütü var. 3 litre sütü var eken. Buldağı can kaçma. Ha. Böyle. Az bir yerde daha az bağ otatken. Ozara kızatlan çıkıyor. Az kaldı o adamsa aparat da. Yedim kaçı vergen o şey. Konkret satma da az kaldı. Azına sağlıyor bağ otat. Göl açat. Kança verişti? 90 berdi ekonu. 1000 so'mga berildi. 90'a 1000 so'm qo'yib berdi otgan. To'poq erkek ekan. Qancha bo'ldi? O'zimizda teng qolmiz. Berib жатабыз бауылды. Hozir biz shu qator xonajinlarni tartib o'taylik. Undan keyin erkak to'poq, ulosh to'poqlarni tartib, buqalar tartib o'tamiz. Bozor o'sha. Buna xonajinlar qanchadan bo'ladi ava? Xonajinlar 55 ta tamom. 55 dan. Bunlar 55 ekan. Qancha so'raydi bozor? Yaxshi so'raylik. Bunlar qancha bo'lsamiz? 55. 55. Buldur 55. Yo'q, tamom. Sıradu mu? Suraylik. Suraylik. Assalomu alaykum baba. Qancha o'tasiz paxtarda? 55. 55. Nek o'tanglar? 60. Narxi 60, semiz lira ekan, ha? E'tidoringiz zarur ekan. Bozor qancha so'radi? 60 lik tava. 58 ga bermadingiz. 58 ga bermadim aytma. Bular. Shunlar endi daha. Assalomu alaykum baba, qancha o'tasiz? 70 ming so'm. Bu qachon tug'an bu? Ha? Qachon tug'an? Yaxshi. Bular qulashlar qancha o'tadi aka? 110. 110. Eko birigi. Eko birigi 110 ming so'm. Bozor qancha so'radi? 47-48 dan so'rashdi. 47-48 dan so'radi, bermadim deydi. Buni acın qancha o'tadi kom? 45? 45 ming so'm bo'layotgan. Ne bu qancha o'tadi? O'zchi, yaxshi. 62 bo'ldi. 62 ming so'mga 62 ming so'mga olinibdi mana. Nerede çoğun uy çıktı, çoğun uyda önce az. Nasıl öyle? Çoğun uy kaç oldu ta? Kaç oldu çoğun? 90 bin so'm. Öz жалғыз 90 bin so'm. Bazar kaça sırada? Sıraylık. Bazar sıraylık dedik. Bir çoğun uyken barazar. Sütünde barazar. Çoğun para da uylarken adamın bir kokor önüne biraz zıldıyarak eritken. Kaç oldu da? 75'ten. 75'ten. Kaça sıra açat pazar? 65 bin. 65 bin. Tuğamız ya? Tuğla kunar. Can açma. Tuğla iken onlar. Assalamu alaikum. Sırıyor mu? Kaça sıra? 50 bin. 50 bin. Kaça sıra açat? Hazırlığa geldim. Hazırda geldiniz. Sonra жақсы işler. Жақсырақ бар. Düşerdik ha? Yataklar, evi. Topaklardı sırayla. Topaklar qanchadan bultad? Sizga sürüp görelim, qancha oldu ekan. Ava, assalomu alaykum. Qancha oldu bu topak? 50 kilo o'tasiz. 50. Hozir qancha so'radi? Shu 50 kilo. Ya 50 qilib ochadi. 50 ming qildi bermadim dedi. Biroq semiz uy ekan. Ikkisicha 45. 45 qildi o'zi, deyapsizmi? 45. 45 ming so'm. Sıçrarak çok mutlaka tutaylık, ulaşımlar tatlı ötüyor aldılar. Torpaklar boyunca sırayla. Buna torpaklar kaçadan mı tuttu ya? 36'dan otam. 36'dan. Şimdi öyle? 36 bin sonundan da ötüyor. Urgaçlı torpaklar. Olgu çırpını kes baştan toz. Kaçılı sonra? 35'ten. 35'ten. Azam kaçadan sıra olacak? 31. 31'den sırada. Bunlar torpaklar. 31'den sırada değil, 35'den. Ava kaçada odasın? 35. 35. Kaçta sırada pazar? 30. 30 sırada vermediniz. 30 bin sırada.
Я уже erkek torpaqlar olib qo'ydim. Uğraşib qolsaydi. Buna qancha bo'ladi ekan? Assalomu alaykum. 35 kam var. Qancha so'rashdi? 30 qildi. Bermadingiz. 33 ming so'radi. Bermadingiz. Yaxshi alarmiz. Satlab bersa. Ava, qancha do'st? Assalomu alaykum. 30dan qo'yib beradi. 30 dan qo'yib beradi do'st. So'radimi? So'rayapti. Qancha berdi? 27,5. 27,5 berdi shu. Qancha oldu taqdir qo'ygan? 34 odasi. Qancha so'rayapti? 27,5 berishdi. Bermadingiz. Tartib bo'lib. Erkek to'paq qancha oldi ava? 43 oldu. 43 odasi. Qancha so'rashdi? 38 oldu. 38-39 ming so'radi, bermadim deydi. Mana urg'och to'paqlar ekan, ha? Qanchadan ava? 32'den. 32dan? 32 kam var. 32 kam var. Qanchadan so'radi bozor? 29'dan. 29,5 so'rashdi, bermadingiz. Ekondan. 29,5 so'radi, shu ekan, bermadim deydi. Erkek to'paq qancha oldi ekan? Milyon. Ne oldu? Erkek torpaq qancha oldi aka? 40 odasi. Qancha so'rayapti? 32 so'radi bermedi. 32 so'radi, bermadingiz. Qatar, nima? Mana erkek torpaq qancha oladi aka? 52. 52. Qancha so'radi bozor? 46 so'rashdi, bermadingiz. Yaxshi. Aka, erkek torpaq qancha oladi? 40 kam bor. Bozor qancha so'radi? 35,5 so'radi, bermadim deydi. Az bo'ylamda cho'naq qolar tatlı to'ylar qanchadan bo'ldi? Qancha oladi bu? 100 aka. 100. Yaxshicha. 1,5 100 ming so'm kem bor ekan. Bozor qancha so'radi? 150 berdi. Ekona 150 berdi bozor, bermadim. Nol qancha yaş? Bunda 1,5. Bunda 1,5 bo'lgan. Ana buqalar qanchadan bo'ladi buqalar? 50 mingdan. Yaşlarıcha? 1 yaşar buqalar 50 mingdan bo'lgan. Bozor qancha berdi ekona? 52 var. Narqa 52 berdi. Ana 50 mingdan bo'ldi. Yok, buyurdu tam. 52 verdi tam. 52 berdi. 60'larda da var. 60'dan o'tasiz. 60 mingdan o'tgan. Narqa 52 berdi. Chekesindagi. Yaxshi. Buqalar qancha bo'ldi? 65'ten kam. 65'ten kam var. Bozor qancha berdi shu berkiga? 61 verdi. Yaxshicha? Yaxshi 1,5 shar bo'lganlar chekedagi. Mana ala turpoq so'ch. Ala turpoq qancha bo'ladi aka? Qancha bo'ladi ala turpoq? 65 ta o'tadi. 65. Bozor qancha so'radi? 57 ming so'radi, bermadim dedi. 57 mingga. Ko'ringizlar. Mana 2 yashar buqa 130 ming so'm kem bor deyotgan. 2 yashar qolgan. Ha. Mana hurmatli og'alar, bugun sizlar Qushab bozorindagi Sanoy, Xunajin, Jilqi, Bey, Baytallardan bo'lganini ko'rdingizlar. Sunish fikirlar bo'lsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qator podpiska basib, qo'ng'iroqchani bassangizlar, bizdan kelgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.